منع من سلطان جائز. Magsukor kapot suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami, sibuk da yan ha ini kapupuan aka katan binaybayan long ta abutan sin suara sing kami amin makahampit dahing ha mga sarayaw-rayaw hahampitan sing kita niyo di halaw man sing gumi amunay kawajib sin paghaji iban si mga kalabbiyahan niya amin kiyatag na antana dahil nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Manjari ana sabot ta intungod paparkala sin paghaji iwan sin pagumrah yatag na anta hawak to ini biya mga mabaya kami magpatumtum kaya na labay ring harya do paragos pagmasusa hangan sin pagtaymang hudaa ka ma Islam so dahil ha mga pagkaradyaan ini maka kita pikilan marayaw amin andu kay lori hikato imbiya mga pagkaradyaan gaggat jimatu hamura-murahan di siya jumato insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil ha waktu ini sampai pa waktu susungon karena imparkala paghaji ini na Allah subhanahu wa ta'ala ini nang daaki kato tanyo in suway hadya kita niyo makapadukop sin rukun sin ka-Islam
amo na paghaji pa Baitullahil Haram, haway roon ini gagat doon halawman niya, at niya in parkala, bang siya way roong gagat, nasaway tuod hitunay sin tiap-tiap Muslim in pagnaik haji pa Baitullahil Haram, isan pang kaunan biyay ta doonhan, sin Tuhan na to Rabbul Alamin, labay ring haamoy in pagpatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in paghaji, wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin lang ta makaminsanda ha ini lugay sin kabuhi, sin tiap-tiap Muslim. Sa sumakawa, daing haamoy in ini hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya doon hayan in paghaji fardun marratan fil umur. Biardo sin Allah subhanahu wa ta'ala makaminsan lugay sin kabuhi mo. Na doon han biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, laung niya al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu'. In paghaji makaminsanda lugay sin kabuhi sin tiap-tiap Muslim na hisiyo-siyo in makapalabi pahayad to. Hati niya makahaji, makarua, makatu, makapila na, inbistahan kanya sin puas daing hapanagnaan, inya tulong ta tatawu dakuman, bistahon kanya sunnat dakuman. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abdan sahhahtu lahu jismuhu wa wasa'tu alaihi fil ma'ishati yamdi alaihi khamsatu a'wamin la yabdu ilayya lamahrumun. Biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal-bunal to din hambuk ipon. Amin long niya, dihilan ko kakasay in udyot pamaranan niya, sarta pialuag ko kaniya, tawarihilan ko siya kasannangan ha, tungod parkala kabuhianan, manjari limabay, sarta dihilan doonhan, kahayang sin kabuhianan, amin suway sadya sila maka initibaw madto pa ini Baitullahil Haram, karena in sila hambok dahil mga kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan niya in ipon niya, amoy indiaak niya in Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ipatawag in katan mano siya halaw man singgumi ini maghaji madto pa Baitullahil Haram. Ang baita niya aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa adzin fin nasi ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Inibita sin Allah subhanahu wa ta'ala riyaak in pamu nato Ibrahim alaihi salatu wassalam, amunain amak singkatan karasulan, kanabihan, mapuas dengkan apo nato Adam alaihi salatu wassalam, na doon hayan laung ta pagkaryakin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, in akin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya din kaagi ko mag ini manawag-tawag hamano siya pakarion marihay nisin di mabot in suara kumadto kanila. Naroon han laung sin mga sila magtatapsir, biyayta sin Allah ta'ala in tungod paamoy in pagpasampay Tuhan Rabbul Alamin in magpaabot sin suara sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, papakain na kasiok-siokan sing gumi ini. Biyayta dun haon min kulli fajjin amiq. Haon na laung ta in kiabutangan si manu siya amoy nakasiuk-siukan sing gumini, mabot paaboton sin Allah subhanahu wa ta'ala in suara sin Nabi Allah Ibrahim, tanda niya waktu na to ini, hajaman na to ini,
na siwo dalawng tain amoy ini kahalan sinhula. Pagpinda-pinda sinhula atau kahalan sinhula karena in katantan yari halaw man singgumi indigenous in pakarajaan biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala amin indigenous in biya mga katanaman dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap hula doon hayan aun doon hayan dahil mga sila halaw man singgumi ini na hangpo tag 2 bulan adlaw hadya. Hangpo tag 2 bulan adlaw hadya. Biha. Hati niya ini kaibanan niyaon mapuas din dito ha ini makapindayin kaniya yadto na doon isab. Pagkabos ito magbaliskat aun din doon haon kaibanan ini baliskaton yadto. Aun doon hanon ng bulan adlaw sadya. Ya, hati na bukod sa masibo ingkato ini yari kato in adlaw at magsibo indom iwansin adlaw. Ang waktu ha kato ini bang siya timpo mapaso na doon hayan mahabain adlawan daing sindum. Amin biya singkato. Ampa lawi-lawi na tuod in bulan Ramadan pagpatudyohon sin Allah Ta'ala hawakto mapaso sa babakan na siya niya ng Ramadan sabab sin kaptangan sin Arab long ni Ramad amin hawakto mapaso bihan niya. Karena inyan hambuk dahil mga tutukasan sa lago-lago sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga sila amin magtitimpos ha bulan niya. Naman jarilong ta hangkan tabi mga nasabot in mga ini karena biya mga aon hawal bihayaon jimatu wallahu alam bang bunal kain baita ini sa kainayaon na mga aon tuod nagbaita kako sinmatan in suy-suy sabab in sila jamaah amoy in naka-register na sila ganta maghaji pa Baitullahil Haram sin waktu lang tasusungon ta ini sa sumagawa ando kaylo in sila biya lo parabos di makaagad pasal lang niya in manjari sadya tumulak maghaji amo na mga sila akil balig madto pa Baitullahil Haram at in pangumulan nila amin akil balig na sila sampay sadya tumugtog pa amin kaanuman tag-upat tahon inumul. Nampay mga sila ando kaylo na nagtataka mana ang ganta hawak turakuman inibiya mga insila dahil hapagtipon nila sinalta nila biya ganta makatulak lang ta amo pa yung mga tahon 5 bayad to ganta tumulak na sa sumakawa iabutan sinamoy in lang ta pandemic yan na hati niya inyad to amin wala nila kaya laos na hasabab yan sampay miyabot inumul nila limyo dahil hakano man tag 4 tahon na hati niya bang budnalin bay tayaw nando kay luri na sila makalaos. Nasabab yan, mabaya taris sarahon ng mga pakaradyaan ini, ang mga sila supaya ando kaylo, in kasusahan nila mga makakaan-gaan kanila, karena aun bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil hadis niya, long niya, man lam tahbisuhu hajatun, zahiratun aw maradun habisun, aw man'un min sultanin jairin, walam yahujja, falyamut, insya'a yahudiyan aw nasraniya. Biyata doon haon, tungod pa amin pakaradyaan, pagpaibog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ammal paghaji, amin biyata taka inayad to, uusalong niya makaminsandain, kawajib kaniya, sa lugay tabuhi, amin makaminsan, sa sumagawa, amin sumuno hadis na ratbat takaina, doon hayaon, amin biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam hahisiyo-siyo
in amoy in launta dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan ini ka lasig sing ginhawabaran sarta doon hayaon iban pialuhay kanila ing kabuhianan amin misan sila nakahadji na amin labi tuod marayaw makabalik sila tiap-tiap 5 tahun magnaik haji pa Baitullahil Haram. Inyad to. Sabab bang sila rin makahinang simbiyado rin makapaghaji. Misaning kiaunan niya ba't inyaon katahan bukod na siya wajib, sunnat sa sumagawa. Hambuk din mga inialamat in sila kabayaan sin Allah Ta'ala kakitaan dito ha lokal yadto. Amin subay sila makatibaw madto. Amin dihilan sila doon hayan ini sihat marayaw long simbahasa Arab atau dihilan kalasig hakabuhi nila sarta doon harong ganap mangganap inbiya mga rijiki hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in sila makatibaw madto pa amin lokal yadto. Naman jarilong na runay ni sambil in hadis sumuno isiyo-siyo in di makapaghaji biha. Karena aun doon haon nakatampan kanila. Sinhajat nila maksud doon matarang in nakatampan kanila adakala dahil hasakit at niya doon han in parkala bang kita masakit na aun hadjaron han kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan ba inyad to katantan, kabayaan niya makalatos kita madto, makasampay madto at kalaon niya nanamta, na misan yung magsambahayang yaon, biyay takato si Rasul sallallahu alaihi wasallam hay siyo hindi makakaw si tindog niya, pagain Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta kato taniyo, akimis sala, tindugan niyo in sambahaya. Hatat kala di na to kakausan ni tindog, biyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo hindi makakaos amun nagtitindog yusalli kaida amin sumambahayang siya ng lilingkod namang siya rin makakaos doon han sin naglilingkod sampay nagkukulang amin hasupaya sadya di katinggalan in pag-ibadat sambahayang naramit yan in paghaji amin biyayta kato hadis ito amin misan pa in kaaunan makaminsan dahat sa lugay takabuhi. At kala dihilan kita sa Allah Ta'ala kalasig, dihilan kita rijiki mataod, inya undi na hikasusata yung mga pakaradyaan ito karena makakausta kita, amin subay kita makatibaw madto pa Baitullahil Haram, maka balik madto tiap-tiap 5 tahun. Na inyan sa mildahin ang sara, doon hula Saudi lang ta in mga sila nagpakahaji at kala timaud na manusia at di na maubos doon mahinang na mga mudarat in parkala pagtunay sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna sin banus sin manusia doon hayan amuin inidihilan nila na lang ta gantaan in taud sin manusia manjari madto magnaik haji pa Baitullahil Haram sampay runhan hadaman yadto lang ta waktu na mo yadto na hati niya 5 tahun in biya gantaan niya ang pamanjari makabalik in mga taon bakas na nakapaghaji naman jari ini bago suy-suy kato taniyo hati niya dunhan hinangan na lang ta gantaan in pangumulan nampain ini perkala hikasusasin mga tao wala pa nakahaji. Ang pagtuyuan nila tipunan in waktu nila ando misan da kumantiyo-tiyo yaon amuin ini inut-inuton nila sampay aon daing ha mga hula biya si Malaysia, Indonesia amuin magtaw-taw sila sin nila pila-pila ni mausahan nila madto pahambok lokal amon pag-ianon na lang tabong haji hasupaya ando kay lumisan inut-inut kalo-kalo raman misan dakuman
ha ini makaminsan makahaji sila sa lugay ha kabuhi nila. Narong sa upama inilimitan na lang tahati niya hinangan na kantaan ng pangumulan nando kaylo bang sa upama limyo na rin ha kanuman tagupat tahon na ando kaylo nahitangis siya to hipagkarukkaan sa mga sila amin wala nakapaghaji madto pa Baitullahil Haram at pa inyaon katan misan pa siya malaas na ingkay ba na agad di na makapanaw naong da isabi ang mga magtatawang dito ha ini lokal yadto hasupaya hadya amin mahinang nilain amin tungod pa katan hihinangon hawak to sin paghaji lang ta hasupaya sa jahi katunay nilain ini amal paghaji amin majukop tilando kaylo inrokon Islam 5 na yan mga katoten nag-iyan kanila nagdihil jangkaan sin biya mga pangumulan nila na ando kaylo in mga ini subay makahatiin mga sila amuin nagpagawa sin pag-iyanon pagganta sin pangumulan nito na ando kaylo bangsa upamari makalausin mga sila ini ikasusa nila ini na kalo-kalo magbing madto pa amuin nagini uno yaon nagganta sin pangumulan yaon imbiya mga pardusahan karena hambuk perkala mabugat bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yahujja falyamut insya yahudiyan aw nasraniya na hisisiyo hindi makapaghaji madto amin way pa nakapaghaji doon haon amuin pasalsin iniaon doon nakakalantang sin pag-uno nila sin pagpanaw-panaw nila karena aun sakit nila iban in sila aun doon han nanampani kanila ri sila palauson ampa sila lang niya wala nakapaghaji na inyaon ibut dakuman pa Allah subhanahu wa ta'ala matay sila ha ngan sin pagka-Yahudi atawa pagka-Nasrani na inyaon lang tabi kita simbiyaitaan doon haamuin kapingsin ayat biat battakaina aparman sin Allah Ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafar wa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin nahisirsiyo imagkupor ipagyanon pagkupor doon hay nilam sin mga sila mananapsir sin Quran isirsiyo imagkupor amo na im mga tao in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin paghaji lang niya hangkad siya sin wala nakapaghaji sabab inya bukod na wajib kaniya inya to mabista siya makapagpupur bihan yan atawa inya lang niya inya bukod na kakunahan niya sabab in siya malaas na bihan yan naon waktu imanga yadto makasud di amin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam matay siya mabista ray nga mga adakalain siya patay Yahudi at atawain siya patay launta Nasrani atin ngayon pagyanon doon haon biya da kita sintiyo hila doon haon in mga sila to matay sila hakakupur sabab in mga Yahudi iban sin Nasrani bibista sila ini kafir bihan yan sabab in mga Yahudi nakaingatan nila yung aturan sara ihati nila yung sara sa sumagawa di nila pagkakaroon hangkan na sila piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga Nasrani isab na maginang hadya sin katanaman nila di nila pagkakaroon inda akan kanila halaw man sing kitab Injil amunain na panaugmon pa Nabi Allah Isa alayhi salatu wassalam. Nabihay nila, isiusu imag, ini pikilan, harihay, tuwatlaw niya inyaon, wala na siya kaya wajiban, na ando kaylo, imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin paghaji,
Ikadukup sidrokon sin ka-Islam mo, amin misan dakuman makaminsan sa lugay mo buhi, subay ikaw makapag na ikhaji pa Baitullahil Haram, damikian doon hikaruan niya. Sila, nakapaghaji na. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakulasog sin pamaranan, wayron sakit-sakit, salta maluhay inirijiki simud palawman nila, di nila hikasusa. In paggasto, ang pasilari magadji, tiap-tiap 5 tahun na damikyan mga sila ini, doon hayan na ando kaylo, damikyan makasud doon na amin tumpukan si mga sila, amuyin mapatay hangan sin pagka-Yahudi, iwan sin pagka-Nasrani. Amot to mga katawtay manghuran, hakan Islam. Damikyan bita doon sin ini aun doon din nga mga amin hadis na sa tapanagnaan niya on mataod riwayat lang niya amin ini bukon siya bang biya kato jati at niya bukon biya mga makusog sa sumagawa in kamatanan niya harugaing riwayat labi-labi na riwayat daing labay kan Ali radhiyallahu anhu iban daing kan Umar radhiyallahu anhu demikian ini mahugot in riwayat din kan Ali radhiyallahu anhu man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniya. Nakita kau in beta doon ini. Hamanga sila, amoy in nakawaak sila, sinhipaggastong nila, iban sin sasakatan nila, ikasampay nila madto pa Baitullahil Haram. Pagubos wala sila naghaji, na law niya, ada kalain sila ini mapatay, alawm singan in siya Yahudi, atawa in siya Nasrani. Hati niya matay siya hakakupur. Na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dahil nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala biyas sa takaina walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. At niya insilul aya pag anundunay ni parman sin Allah ta'ala wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Isiyo-siyo in nagkupur. Hati niya isiyo-siyo in nagkupur. Amin way naghaji. Yaon kaniya in gaos, yaon kaniya in kusog sin pamaranan, pag-ubos in yaon wala niya tiyoy way siya naghaji, na in siya doon han makalamod na hamin biya bis taroon dahil mga sila mapatay sila halawm sin ini tumpukan sin pagka-Yahudi, iwan sin pagka-Nasrani. Riwayat din kan Umar radhiyallahu anhu. Baita niya, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kulla man kanat lahu jaddatun wa lam yahujja fayadribu alaihimul jizyah ma hum bimuslimin Kita kawing kaptangan si Umar ibn al-Khattab. Nakahunahuna ako lang, nakaangan-angan ako, amuyin kumawa tao, mga kausugan daakon ko, pakalugal-lugalan sin ini Daula Islamiyah. At ini hajaman sin paguno niya ini. Pag ini khalifa niya. Amoy indungdungan nila. Hisiyo-siyo na atawa lawakon in mga mano siya. Amin aun doon haon gaos nila maggasto. Sin paggasto paghaji. Sampay sinamoy in sakatan nila. Harap madto pa Baitullahil Haram. Pag-ubos di sila maghaji, di sila mag-naik haji, na
pasukatan kulong niya sila amoy jizya. At isin jizya, mga katotay manghuran, amoy in bayad tax sim mga sila kafir, halaw man sim pamarintasin Islam, in sila yaon halaw man sim pamarintasin Islam naghula, in sila yaon diadakhan sim pamarinta Islam, kiyatawang sin mga pamarintasin Islam, hirhil kanila yung parusukuan nila, di sila laungta, amin siya-siyahon, sa sumakawa magbayad sila tax, magbayad sila jizya. Nabiyata si Umar ibn al-Khattab, mga sila Muslim, papagbayaron jizya, bukon sila Muslim. But biyata si Umar ibn al-Khattab, wa ma hum bimuslimin, wa ma hum bimuslimin. Biya sila sa pantunsin mga bukon Muslim naguhula halawm sin dawla Islamiyah, magbayad sila sin ini udyot pamaranan nila iban sin alta nila, yaon sila naguhula halawman sin hula sin Islam. Bihan yan. Biarsa sin kita ini. Dari kita halawman sin hula tawang mapaamuhon. Dahil nga panagnaan niya to, kapu-apuan na to yung naghula di. Kaya sumakawa bihayaon, nagbabayad na kita sin udyot pamaranan ta. Katoy kuno yung biyabayaran ta ini. Agbayad kita sin ini baranta. Amin magbi kita sidula. Baranta. Biyayaran ta in baranta. Makapaghula-hahula. Doon kita piyagana. Doon in apu-apuan ta piyagana. Magbabayad kita sin baranta. Nabiyaon bukod na sadya. Imbiyabayaran sin kita mga katawtay manghuran. Agama Islam. Pasalansin ini aud na isabsara bago. Doon han. Ingkatan simbihon mo, aud daroon bayad sing kita. In pagbayad ini, ay ikaw na lipat ng lipat na. Mayta, inista bang marana patabo, mamikaw sin ista, aud na bayad mo. Doon hayan. Harap pa parinta, tax na ini, harap pa parinta. Na, inhi pagluto mo sin ista mo, aun daramik yan tax niya. Inla na lahing. Ingkatan ni paglalamok-lamok mo roon, hakatan ni pag-adyal mo sinista. Aun da tax niya. Kita kamo yan, lipat mang lipat na mga katawtay manghuran. Biasa hainin sa pantun sim mga sila, amoy in mga kafir naguhula halawman sim pamarinta sim Muslim. Bihaw na baliskat yari nakato taniw kimugda. Naando kailo, in maksud simbis sa rataron na ini, amin pagmaaroy sing kita mga silando kailo, mabaya maghadji pa Baitullahil Haram, sartain sila nagsakap na sin, hikalaos nila madto, sampay in kaibanan kiaruhal nila na, in ganta kakukunahan pa mga shaykh nila, kaya na pila uno na, liabayan na pila tahon sambil, yadto na halaw man sin shaykh nila in, alta nila, ganta, amin mamarahinayad to sin pagtulak nila, amura ko man nahinangda kula problema lang sin bahasa tabihaon, na aun nagimua suy-suy, di na makalaos in mga sila, miabot in pangumulan, makaliureng haka numantag upat tahon. Air, amuan mga katawtay mangurana ka Islam, na kalukaloraman, bukon siya in puunan ha ini, dahin dito ha puunan, sinagama, Islam timindog, hakahinapusan, amo na impiyag, ini nabihan, piyag rasulan, sinpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na ini lugar, yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipatawagin manusia, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, murah-murahan inya o nando kailo, di mahinang impuunan din dito kanila, nabang sa upama impuunan din dito kanila, kalubaha pasalansin paghali dahil nga mga uno-uno na, biya mga pasalsin taod na si manusia, na ininiando kailo, kaloon mga makapikil, dahil nga mga, biya na si mga magsasaykyan, magpikilan sila, amin hipahati kanila,
adakala in sila, mahinang sila, ini Sultan Jair, bangsa pa inyaon kampanan nila, in mga sila amin mapatutumulak, maturi makatulak, sin pangumulan amuin, laong tanakalabi na rin ha, kanuman tagupat tahod. Namuan lang tayo biya mga hikarhilta pangadjian, lamod day niya pangadjian na to ini, tungod paparkala paghaji, insyaallah subhanahu wa ta'ala harwain waktu sing kita niyo kanapan na to, dahil pangadjian na to ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, inisiplit na to sa sumakawa lamod siya pakarajaan sin paghaji, damikian hiriray sa kalawang sing kitab, amin piyagtawaan ta sin pangadjian tayo ni, na mahuli niyari na ako magpalukay miyabot na in waktu na to, na isap, in waktu sin pagsambayang, mangumbay na ko kanyo katantan, ini, mga kataw-tay manguran, mangumbay na ko kanyo katan halapal, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.